Ronaldo sekarang kat Saudi Arabia. Tapi CR7 bukan orang Saudi, bro. Aku Ijat. Welcome to the best football prediction show antara aku dengan Pakatan Kucing. Di mana aku seorang je betul, korang semua salah. Ronaldo sekarang kat Saudi Arabia. Tapi CR7 bukan orang Saudi, bro. Uruguay pula first country to ever host tournament ini masa 1929 tau. I think this is the time Uruguay. Sebab OG host pertama, Mai Ching. Kau pula support siapa? Alamak, Cing. Cristiano Ronaldo dah balik Portugal lah. Salah country ni dah. Jom tengok scoreboard. Kucing ni nak fight King Ijat? Kau tengoklah nanti.